Živjeli youtuberi, evo Dino se javlja direkt iz Nemčije. Vozil sem po znamenitem avtobanu, samo za vas sem rekel, da rečem ene par besed glede te države oziroma kakšen vtis sem dobil v enem dnevu na cesti. Sicer šla sem s prijateljem pa enega Audija gor na sever Nemčije, ene 1100 km stran od nas, od Ljubljane. In vam povem, mej ni pa to, ne, ampak pazite, Nemci so zajebani. Zakaj? Ker čim smo prišli v Nemčijo, ene 50 km od meje, vidiš policaje, kako stojijo ob, kako bi rekel, avtocesti in gledajo z daljnogledom nas čefure. In oni so nas takoj uočili. In jaz itak mislil, da policaji kao merijo hitrosti, jaz ko njemu, oli, pazi! In je itak bosanska, oziroma Makedonci, po bremzi. In mi itak čefuri edini po bremzi, a vsi normalno peljajo. In če jaz pravim, glej, zihar nas bojo stavili tam dol nekje naprej, bo je rekel, on nas šel prehiter. Pa kaki? Oni so bili takoj za nami, prav, policaji za nami. Pesko, gotovo je stari, ustavili nas bo. In res, pridejo ob nas, pred nas in vidite, asfalt, neki tazga. In mi gremo dol, stari, i cajkeni, lepo pred nas se ustavijo, pridejo ven, vidite kontrole, dokumente, šta ćeš još gačen, razumeš? In on gleda vamo tamo, kje ste vi, mi smo Angleščini govorili pa to, kje ste vamo tamo. In itak moj kolega trese se, a veš, kaj s tabo? Pa veš, stari, jaz imam 1 kilo s tabo. Čega? Kaj je s tabo? Pa prav on, pa kilo govana, baš sam se usro. Pesko, jebi se. In model tako živčen. In policaji grejo nazaj, pregledajo, raus van, hopa, džepove vse ven, pregledali so nas od nogu do glavi, gače, majice, vse. Stari moj, toliko sem se bedno počutil, prav downgradirali so nas. In pol sem videl, evo, gledajo nas kone kurčeve bugare, misle, da švercam narod ozada. In pol, kad so videli, da imamo dokumente, da ni noben prešvrcan, da švercamo drogu, kurve, a razumeš? A kaj mi švercamo gače usrane? In itak pregledali so nas i 2 policaja, en gleda s pištolo odkole v roki, drug pregleduje, prava mateke, nimam nič, človek, vam me gledaš. In jaz itak una moja fora začnem vamo tamo prebijati in na koncu mi prijatelji. In pa prav on, če bi to bilo vse glede na zaupanje, ajde. Ali prav, gledajte koliko ljudi gre mim. Meje so odprte, mi ne moramo vedeti, kaj gre čez. In pravim jaz tako, ja, se verjamem, mi tudi radi bili, da je unija zaprta. Pa tako zakaj? Pa zakaj? Ker kurčeva žemla je šla od $100 na euro. In on tako, vas, pa skupo. In on tako, ja, gel skupo, tukaj tudi, kao v Nemčiji isto brojčen. To je žemla isto šla, ne vem, iz 20 peninga na 20 centi. In pa sem malo povedal, kako to v Sloveniji imamo, če gremo, ne vem, 20 km čez 50 mito v naselju, da dobimo 500 evrov. Model se je začel križati, vas izda si s njih normalen, pa normalno, da nisi normalni, in tam pa jim kaži jebal svoj mater. Prav, kao mi nimamo to kazni, kaj z vami, in jaz ko ja, vse dojemam, imamo pol manjše plače, pa pol večje kazni. Polnko, njih normalen, in pol on nas spusti, a ne, itak. Pač bistvo tega, da smo se ful vedno počutil sem se en kurčev bugar, pizdati matera, kako si me uočio takoj stari izmed toga automobila. Pa on netko, oj, kao, you looking like Turkish, ma jebe mu mater, vedno moram biti nekje čefur. Kad sam u Sloveniji, ta barva me izdaja da si iz juga, Busanc, kurba čefur. Kad sam u Nemčiji, kurba Turkish, raus. Kad sam fucking Ameriki, kad sam bil Meksikano, pa šta sam u pičku maternu. A vsi hoče biti črni, stari. A vsi hoče biti črni. Na koncu pa sam en čefur. In itak, stari, prav bedno sem se počutil. Pa še za konc povem, peljemo se še 100 km naprej. Jaz dajem kolegu sandvič, on gleda koja salama, jaz gledam koja salama, obrnem glavu. Pazi! Model na bremzo, ma kak je mi direkt u guzico. Levo, desno, izognemo se. Jedva preživli čovječe. Sam že gledao kako nas bo en debeli Turčin u jednu šleperu, fino, najn, pamo dozad.
Sad smo imeli srečo, tako da smo preživeli, skoraj ste ostali brez youtubera, fantje, ampak glej, preživeli smo, prišli smo zdaj, vzeli smo Audija, peljemo ga nazaj in ko prijem domov, fantje, spet bomo nadaljevali moj YouTube, ako Bog da, a ne, nadaljujemo v naši dobri energiji in sferi in daj Dino, da prebiji, prestaniš jednom. Tako da, fantje, to je bil vlog iz Autobahna Deutschland, a ja, pa rekel mi je tale rođak, 500 000 kredita dobiš tukaj in v 20 letih preplačaš 30 000 evrov. Kaj pa v Sloveniji imamo in jebem 100 000 dobiš 250 000, moraš vrn. Pizda je matera lopovska. No in sicer, kaj ne rečem, auf Wiedersehen aus Autobahn Germania and guten Tag, auf Wiedersehen, vidimo se. Živjeli, youtuberi. Pa glas smo malo zjebat, često pazam. Ćao!